Beskryf wat jy nou net gedoen het in een woord. Mag ek puke? Awesome! Kanila, as jy jou partner in een woord moet beskryf. A legend. Okay, Monique, as jy jou partner moet beskryf in een woord. Legend! Okay, Seth, what does Willoway mean to you? I'm doing it to be capable. Okay, Ro, if you have to describe Willoway in one word, what would it be? Strong community. Kyle, if you have to describe your High Rocks partner in one word, what would it be? He's a beast, an absolute beast. Hey Dino, is this better than a weekend on your boat? Close to it. Okay, Stefan, as jy Willoway in een woord moet beskryf. Excellent. If you have to describe Willoway in one word, what would it be? Powerful. Strong. I don't know, I got a lot of words. Marnus, is hierdie beter as 'n jagnaweek? Los aan beter. Ek sal dit aanraai vir almal om te doen. Skiepjag, doen High Rocks. Michelle, as jy Willoway in een woord moet beskryf. Community! Ariane, is jy trots op jou man? Ja, baie! En hoe voel jy, John, is dit beter as 'n jagnaweek? Ja. Nee, ek sê julle ja. Lorien, dink jy jou man gaan dit weer saam mee doen? Ja. Hy's klaar. Hy's uit. Phoebe, ja, Phoebe. Maar hy's klaar. As jy Willoway in een woord moet beskryf, wat is dit? Yes, community.